Anya laki din! Sino te awan kwartana nito? Umekaw, takaragak deta ko pa ito. Nay, mayat tataos ka. Ang iwaran waras ka gaya, miti kwarta ita. Ewan na, tatagarod kwarta. Ada nga ron ti kwartam nita, tataos ka. Well, eso nga ron nga, ayabak, nagiti awan kwarta na. Taikakina. Ay, saan tata? Kasdulatan. Agatang kalatan ni Darang na pagsangwan tayaw. Oh. Okay. Sige. Awan te parikot, iti na ito. Agibaong kayo dyan tersena, so umay na lang namin alako nga kanya. Sigurado ka? Tataos ka? Uwang baraw, isugain kayo. Alam amin, nagitila ko nga kanya. Tauray aguma tayo, iti harap. Talaga amang ibabain day di alakay nanang. Ay, wan nga road. Talaga adinan amaw ti lablabi din na no sumamay kan kwa na ti spirito ti arak. Ay na, kas lagi bapuritak dito'y nagtugawak. Ay, numabalin la kuma. Day takot ti kunkunak nanang. Bumakbak nang ni tatang numabartal. Ay, wan nga road anakaw. Kasanaw, no adangag pa iso ti mapan mangala iti arak, ijay tersina. Ay, jak amu ananang. Ingkay ayabanen, mangibabain. Ay, sika na anak ka. Amangan no adun tumanon ti sa una, no siyak ti mapan mangayab ken kwa na. Ay na, sikan ananang. Amangan no makaunget pa ijay. Ala, urayan nak nga raw, danak ka. Tamapan ko ayaban, tapno agawid tayo. Hoy, Oscar, gusto na itan. Intayo kitay, agawid tayo. Damnamabi. Madama pala ang istoryan me. Ay ayabarnak pala. Nalpasan ti Pasken, iso nga agawid tayo. Ay gamusan pala nga nalpas ti panaginom me. Isupay, ananabidina. Bayan yun, tagsasao kami ipay. Ay wan, bakit? Di ka mananagan. Nauminom kami lang itarak. Sa anak nga agsirpat iti balasang. Anya. Hanggang yun na. Iso nga uri agbati ni Tata Oscar. Sumarnon ton nga agaway. Ay, mala, makamuka nga ro doon, Oscar. Agawid kamay. Anya lakit din ni bakit ko ya. Rumabi kami nun. Isugay ayabandak nga agawin na niya. Awan Andres. Na-inlove ngamin unay kanyak ni bakit ko. Iso nga subsubyan na. Nagkana siya. Makita malakaw. Nabuisi taklaang idisyak tinapan nangayab iti amam. Ay na, ni tatang. Talaga amang ibabain. Sakit iso ti numero 1 asau ijay. Wan nga raud. Kinunanakit din arumabi nga minun. Iso nga ay ayabak nga gaway. Anya? Wow, nanakaw. Kasta ti sa una ijay. Iso ama babae na kadagiti kakadwa na nga agiinaw. Uray ko ma, no saan ababaro ti kakadwa na. Ay, una yan ay. Oh, kitain nyo man nga minanang. Inruar naman ng tipitaka na. Ay na, konsumisyon na talaga. Ay, intakidain. Agawitan. Nasakit ti matak amang kitkita iti artak nga amam. Konak man no umyan ka ijay balay ni Lucia. Anya laki din ni bakakwaya. Pagsilusan na kay din ni kumari na. Anya, lablabi dem alaklakayan. Kaiso baka
Iso kasta mo tintibag pagaman niya. Ay no, talaga addi mon amo ti lubong mo no sumanib ken ka ti espiritu ti arak. Di mo pa yun maawatan no anya ti kayat asawan dagiti ibagbagada ken ka. Imbagak laday ta, gaputakas la nagramot ti ubot mo ijay nagtugawam iti kalman nga umin-inom iti arak. Ha! Akasla saan ka na makatakder. What? Katun mat, kat amom ka de, ti imbagbagam iti kalman, kat ada ka di kwartam nga iwaras mo kadagiti tattao. Adaya mo ibagbaga akasta. Ay na talaga nga inulaw na ka ti arak, Oscar. So nga ita, di mon malagip dagiti nararamid mo. Wan na, mabain ka laang. So nga agin aamnesia ka. Anya? Mildred, si Kaman timang bagbagakin ni Tatang? Apay ka di manang. Ay na, siya kung ti mababain kadagiti kakabagyan tayo, gapo iti kinalaing na nga uminom iti arak. Ay namanang, saan laang anam na minsan na binagak ni Tatang? Ngam awan lata mo ti dengdenggan na. Ay, wan nga ron. Sapay bumak nang no naparto. Bumaknang kan lastog ko na ma. Ay, wan nga ron. Kaasi ni Nanang. Idi pay laang akon sumisyon na ti kinaartek ni Tatang. Wan nga ron. Isuasan akayat ni Nanang ti mapmapan iti okasyon no daduma. Gaputa ibain na ni Tatang. Oray syakmat na. Kasla kanan naktibain ko. No ipakat ni Tatang ti kinalastog na. Kat addaak amang buybuyakan kwa na. Ay, bareng agbalbaliw pa ni Tatang. Saan tayo amaong uma amang idawdawat asapay kumata agbalbaliw. Numadalon to ti panawon. James, di mo ka din nakikita ni Tata Oscar. Samay, apay ka lang. Sa ngaminan na naisarasarong nito. Maya da jala kay Joe. Open na may papanitiara, Joe. Ay una, di ora man iibos na ti kwarta may sarabi ay. Basta dati ka sa ako nang uminom. Ayos. Huwag nga raw. Ungtan mo ngamin na kita anak na. Ay, saan ang mawakatan lagi ti anak na. Isokas dyan na ungal. Huwag nga raw. Ay, banda nga oray, ado ti kasangsango ti amada. Ay na, di na kami ngamin maawatan. Ay ayaban mi ni Tatang mi, gaputa saan mi akayat ngagbarbartek, gaputa lumakayan. Ha? Piya kada kayo ata, ubing kayo pay lang. Kun may sa, awanan kayo iti pamilya, iso nga oray inom ter aramidin nyo, mabalinlat na. Idin to taad da pamilya ti amami, nga agur oray kan kwa na. Anya? Abe, di ka man agbalit ang nalaing niya. Apay ka di man ang Tatang. Apay pinagsasawam da kiti gagayam ko. Pumirdi kamot iti istorya ma. Ay natatang, saan house to dagiti ibagbagada, iso anasken a korektaren ida. Apay abi, perfecto ka kadi. Anya? Kaisumay, amin ataw, at dati maibagam ka na kwa na, anya kan. Ay natatang, isaksakit kayo, iso akastoy ti bagbagak. Amangan no makaala kayo iti sakit yo, gapo iti nalabas apa naging inom yo. Adula amin, manipot ita. Di yuman pakibibiyangan dagiti gagayam ko, what? Alang Tatang, makaamu kayo mat iti biyagyo. Ngem no agsakit kayo, gapo iti panagbarbartek yo. Siguraduan nyo nga rod, nga dadagiti gagayam nyo iti sibay yo. Nagagmo ka di anaimbag, dagiti imbagbaga ti anak mo, Oscar. Ha? Agpapada kayo amin. Na, Kaysa man, nalaing kayo unay.
Panagrik na ayo kat perfecto kayo. Ha? Talaga di mo amo ti mabagbagaan, Oscar. Iso ama ka amo kamat nga rudang itibiyag mo. Yawa mga min. Didak pakibibiyangan na yun. Ay, jak kamukan ka. Kaslasaan ka lumakay. Nay, nasaya, may tanaranaan kayo, Tata Oscar. Yawa nga ron. Talaga minarumwarak manan. Ay, sumilagayam Tasan kayo nakikita? At dun sa nakakumikuman nyo Nasikasok pa kami timulak. Kalkalpas kami ti panagapit ko. Nukas na inapit yung nagiti mula yaw. Wan, iso tino bubrak. Iso ajak imal-ala ti uje tersena. Ay kateng-kateng mo at naglakwam, Tata Oscar. Adamo basit barok. Nukas na mangalak ang arodin at ito ba itaw? Ha? Tagsango taman nga ginaw. Kailiw da ka nakasango kay. Ay gawan na. Dahil talaga yan. Tubay to! Ay na, day takit kay ako kada kayaw, Tata Oscar. Managparabor kayaw. Apay kindi na saan ngay baro. No, dati may parabor. Awan ti parikot. Iti na ito. Tubay to! Ay, talaga na ibas ti ara ka. Ay na, wangarap Tata, naggaras nyo. Bagtada kayo akasango ka na yun. At daki nga rin kay inistorya. Ay kawan na Tata. May sa boring ti panagbiyak no awan ti arak. Sana ya? Huwan na barok. Ni, awan ti inuman kan pulutan tayo. Ibagayo kin ni Marilusa. Tagluti iti pulutan kan mangyag iti arak. Bayadak amin. Sigurado kayo Huwan barok. Adda ti kwartak, iso nga adda ti pagbayad ko. Mabit lang Tata. Tay baga nga raw kininanalo siya mangyag iti arak kan pulutan tayaw. Kodak to pa'y kag nga da kayo manin dito yung aglamlamas iti arak. Siga magayam day tami di na bakit. Amang ipatpatag unay kanya. Ha? Nagalas day ta itsura, Oscar. Ala, tumakder ka ditan tagawid tan. Bayan nyo pa ni Tata, nanabidina. Agin inom kami pa Ay, talagang nga awan ti ammo yung aramidan. No di day ta uminaw iti arak. Kasanaon ti biyagyaw no kasta kayo akanayaw. Nyalaki din na yan Nagawid kayo kiteng, taing kayag trabaho. Itong bigat taon no. Nagpatpat nag-anagin inom kayo iti arak. Saan kayo kadipay anauma? Gusto ko mabutin Ala, agawid kayon itangag sapa, taing kayo butin nagtrabaho. Sa tingin Ay na, pasensyahan niyo ko man, bakit ko? Talaga akas totoo gali na. Lab na kami. Iso nga sinuro na. Oscar! One month. Dahil tatipon no. At dapat iti akin kaya't kanyak kat aners. Ay, nabartag kan, Oscar. Di mon ammo ti bagbagam. Ala, agawitan. Barok, panawan kayo pa yung aron Agawag kami malangan. Tan namisnak siguro ni bakit ko. O anya, Oscar. Naikat ka din, ti Bartek mo, Itatanaw-sawan kan. Madamag ko man lang. Anya da ita? Sino ti nurse nga gusto unay idikan ka? Mabalin amamuan. Nurse nga ibagbagamot. Awan timbagbaga akasta. Saan ka din nga imbagam kada James kan Andres idi sinurot ka? Nga adda ang gusto kang ka, nurse? Apay, Oscar.
nalipatam ka din dagiti panawon nga agar-aram ka kanya. Idinaga daw ti karem. Dagiti panawon nga ingkarim kanyak ajak tupulos agparikot iti sidong mau. Asaan mo ba't atinungpal gaputa pasig a konsumisyon ti papay mo kanyak? Kayat mo ka day taibagak day ta ka nagiti kagayimaw. Anya? Ay na, Oscar, kababain day ta nga ramid mau. Iso apang nga asim ko ma, tagbalbaliw ka mo tang. Tatang, agsarita tayo man itinalapat. Apay, ada ka diti parikot mo, Mildred. Adda nga rod. Anya day ta, ibagamon Da kayo, tatang. Awan ko matiparikot ko, no saan kayong artak. Anya? Lumakay kayon. Rumbang laang agbalin kayo kumamot a modelo. Tapno da kayo ti pagsarmingan nagiti agtutubo. Apay, saanak aya ang modelo. Modelo akmat at mo. Di ka mawatan, Mildred. Modelo gaputa pinadakil kayo, ano saya, pinagadal kayo, pay. Wan tatang, pinadakkel kan pinagadal da kami. Ngamatay kami mo't itibain ga po iti aramid yo. Ano? Apay, iba indak ka di nga mayo. Gapu ka dita nakurapayak lang. Ay na tatang, saan akas tatikat ko asawan? Dahi ta nalabos apa nagbarbartak yot ibagbagak. Gaputa numabartak kayo, bumakbak nang kayo. Kung ibabain nyo pa ni nanang, gaputa kanayon nyo nga ibaga, nga isuti ng surot ka na kayo. Anya? Anay ko! Ay, anay ko! Kasla na akong may turang ti sakit ang marik-rik na aray! Ay, katanusam. Awan mo't maaramida. Saan mo't amabalin asublatak ti sakit, amarikrik nam. Ay, anya! Kati sumat. Anay ko! Agawid na kinton madamdama. Agbati ka pa'y dito ospital. Anya! Una, awan ti sumublat kanyak amang bantay kan ka. Gaputad na trabaho dagiti anak ta. Anya ngay, Oscar. Ayaba mo na, dagiti gagayim mo akanayon mo nga isakit. Taiso damot timang bantay kan ka. Siga mo, Medina. Ang dalang nga ruda ti rik-rik na ka na sakit. Kasta pa'y lang ti magpagam. Anay ko. Adda ka no sakit mo iti bara. Gapo iti nalabas apa naging inom mo iti arak. Anya! Wan. Wan now? Kayat mo pa iti gatangan ka iti tubay tao. Taison, ti pagbalinin tayo adextrose mo, tapno maagasan ka. Anya! Kasarpay ti kasinsin tayo iji kabang-ibang nga iliinton bigat nanang. Ay, wan nga rod anak ko. Ngam kaslama ba inak amapan. Amangan numabartek manen ti amayo. Saan mat siguro, nanang, amangan nunagnakaman idi na ospital. Ay, bareng Mapantayuan, nanang, saan abali ta kasinsin mi mat iti father sa iti atendaran tayo. Kat awan ti parikot, numabartag ni tatang, gaputa kasinsin na mat ti adda ijay. Ay, sabagay mat kiti Una nang, mapantayo, kat makaamumutan no ipakita na ti ugali na ijay. Ay, talaga, di mo amo ti mabagbagaan, Oscar. Amo makagapgapom iti ospital, ngam nagbartek kaki den, ijay kasaran. Naimasan mi nga rin tinagin istorya. Talaga kit di arawat ka iti arak Ang mayat mat, tapno nakita dagiti kakasinsin mo, ti ugalim ijay. Anya? Ay na, Oscar, mano ka den titawan mo ita, 65, apay ka di. Kahit nangag mo ka dagiti pamagbaga, dagiti babarokan ka, Anya? Agnakam ka kumamot itan, Oscar. Agtawan iti 65, binagbagaan ti agtawan iti 25.
Anya ngay tirik nam ita, Oscar. Mayat ka, day? Ay na, si kalaang tinakitak nga agtawon iti 65. Abi nagaan ti agtawon iti 25. Ay na, Oscar. Kababain day ta. Apakasarsaritaam. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.